tu di pakaborok lan Puang Yesu. Sende siapa ranu sita musule lan tepenanda bisaran na Puang matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Karena Puang matua latarangi lan atu yate dia lama Ibrani pasal 7 angka 90 misa saya lakon 22. Ibrani pasal 7 angka 90 misa saya lakon 22. Apa dolo rata basa tu karena Puang matua mai komi tamas tambayang. Tukukan di olo malabi mi opuang matua umbasai sia la uran nanung ite kadami belanna totang paisan kani ya motoki malaku mati olo malabi mi kumua kamu la untundui kani lan untandai patu borong nate kadami ulendui kuasa pena masalo mi opuang ki pamadiongan tu kaleki sia kibuka tu penangki di olo malabi mi la mi pak kadai la mi pokaran tu jona kada katonganan mi lan sangan na Puang ki Puang Yesu ipasak kay tekatuan yate. Amin. Belanna moy misa tau tae napasundun sukaran aluk. Apa di pabutu tu kaparanuan mandu melo. Tu napobannang umpentireki Puang matua. Na dipakondi nakua disundunni tu atoran disundunni tu atoranna lingkana ka patonganan. Sulu tu tontong di pakaborok lan Puang Yesus Kristus. Biasanna ditiro sia diolai kumua ia anak kesonda tu tomak parenta ba tu tomak panata kesonda dukomo ya to tu atoran. Belana natiro tu tolamak panata baru kumua den tu ba tu pira-pira pasala tu naanga tanga na lanagaragai siala na panata. Tendu kamoto tudah dilako kita mintu tahun na Puang matua. Sulu solanasang tu dipakaborok lan Puang Yesus Kristus. Ya tu karena Puang matua tu tabasa sia tarangilan atu to temo. Umpamarorongan ni tu diona kan koranna sia pasananna Puang Yesus Kristus tokomua. Ya tu Puang Yesu ia motomina kapua sia ia motomina masailako. Ya tu Puang Yesu ia momisa to mapanata baru to maparenta baru. Tu umbawa duka kapak ranuan baru. Tu la umpamandapi tau laku Puang matua. Den tu atu katuan baru lan Puang Yesu. Tu si sengaran atu katuan dolo lan unturu sukaran aluk batu hukum Taurat. Lan atoran nato Yahudi, ya tu kamengkolan lakos sukaran aluk. Ia mau losongna sia bunga-bungana. Apalan kalingkanna tae duka misa tau la sundun mengkaola lakos sukaran aluk ya to. Ya moto anna saya tu Puang Yesu lan telino umbawai. Tu kapak ranuan baru tu belanna ya tu tolino di pasalama tanya kumua gau melona sia sundun lan kapengkaulanna lako sukaran aluk sangadinna belanna pak kamasianna Puang matua. Sulu solanasang tu tonton di pakaborok lan Puang Yesus Kristus. Ya tu kita te to untarima miki sia to umpatongan miki Puang Yesus Kristus mendadi toma panunduk barunta sia juru salamata. Ya moto anta di tambai solanasang la tua baru susi misa to unturu pa pangadaran na Kristus. Paralu katakan nasai sia tapapayan kumua ya tu katuanta tae amo analala ka laku kasandangan lino sangadinna si turu sangkana Kristus. Amin. Tamas sambayang. Puang matua do suruga urre sumanga belanna mi pasalama mokan ni mi bengkan ni tu diona katuan lan Puang Yesu. Tangki kulle setangki bela. Tae kamalutian ki solanasang larampo mati olo malabi mi. Ya moto nakamu se unnalakan solanasang lami bahala ko inan masannang tu mi pasadiangkan ni. Ure semangat tu yan na too Puang ipatingo mati olo malabi mi bilan na Puang ti Puang Yesu.
Amin. Rampoin deto tu kadan na po matua, karangi lan atu yate, tontong bangki palaku kumota subscribe ite kadan na po matua, siya tapak bagian ni. Na puang matua mora, oto na mintu katuan tontong pasakiti, salah